Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Le video ngizophendula umbuzo khona ubuza ukuthi angithi ngenza ama-video Uthando Nes'thembu amaningi ama-reviews la sikhuluma khona ngezinto ezenzeke kwi-show, izinto abazivezele zona kwi-show. So kunombuzo ukuthi u-season 7 uyabuya yini? Angizukunikeza impendulo eqondile kodwa ibuke ngale ndlela. Yakhumbula elinye iphepha labhala indaba nala ku-social media kwabhala indaba yokuthi uMayeni akasekho kaMsileko. Nakhona futhi ngaleso sikhathi uMayeni ubengasaphostwa kakhulu. Kwathiwa uMayeni ushiyile, wabuya uMsileko wathi uyabasuwa labo ababhale lokho. Waqeda lapho walandelisa ngevidiyo yakhe noMayeni ababekhuluma ukuthi bazana kusukela kudala, kusukela bebancane, bengazi ukuthi babengazi ngaleso sikhathi ukuthi bazogcina beshadile, basuka kude kakhulu, bakhuluma nje njengabantu abasendawonye. Kukuthi-ke angikhumbuli ukuthi le video yayenziwe muphi unyaka, kodwa le video yayiphendula lezi ndaba or lama-rumors ayigcwele ku-social media. Kwenzakalani lapho? Wabuya Uthando Nes'thembu, sabona ukuthi uMayeni ukhona, asazi ukuthi yaphelela kuphi indaba yokuthi kuzosuwa abanye ababhala iy'ndaba ezingamahemhem or amahlebezi. Waphinde futhi mangabe kwabangathi nje unyamalele ku-social media pages akaMsileko noma kuma-interviews enziwayo noma mabebhala ey'ndabeni bangayithi indaba yakhe. Kwaba ukuthi mangabe uye unkosikazi obelokhu ejike egeyithini lakaMsileko eMzumbe ney'khwama zakhe. Qede lapho kwatholakala ividiyo TikTok ukuthi uMangabe ukhona, waphinde futhi kwabuya ishow. Phela futhi uMangabe waya kuyilenye ishow bekuyini i-Sunday Sexy Love ehambe nayo husband wakhe, kanti Uthando Nes'thembu luyabuya. Namanje-ke uma unganqini ungaphithizela ku-social media ukuthi kwenzakalani izinto nje ey'hlanganisa umndeni waseMzumbe. Impendulo sowunayo ukuthi u-season 7 ukuphi njengamanje. Thina solobu silindile-ke mazisi impe nathi sithi impe. Into engayi-understand umuntu ozosikhulumela ethi hhayi nikhuluma iy'ndaba zabantu, azikho iy'ndaba zabantu ezivela ku-TV. Nokuthi futhi uvele ku-TV usuke usuvela u-ready ukuthi noma ngabe yini ekhulunywayo uzokwazi ukuyiphendula or uyayiziba, because akufanele ngabe lento ikwenzani iyakuhlukumeza because uyikhethile lento. Mina ngibelieve ukuthi umuntu ukhuluma isitori sakhe ngoba eselindele ukuthi abuzwe imibuzo ephathelene nesitori sakhe, because awucabange ngibhala incwadi ithengwe kakhulu mase abantu bayasho ukuthi incwadi le ngiyibhalile iyaba-inspire or bathandane, mase beyabuya kimi bethi Fix SA uchapter 5 ukanje ngathi khona into ekhohliwe. Sengizodinwa. Angikhulumi ngebullying, angikhulumi ngenhlamba, ngikhuluma ngomuntu ozothi kimi mangikhiphe incwadi Fix ngiyifundile incwadi oyibhalile ngiyithandile, or omunye athi incwadi oyibhalile angithandanga mhlawumbe isitayile obhale ngazo, echaze ezama ukuthi uyangilungisa, you understand, because la ngumbhali and incwadi ithengwa abantu, angiyibhali kube eyami ifundwe yimi nefamily yami. Usayifundile umuntu incwadi uyabuya-ke uyasho ku-Fix SA ukuthi hayi Fix SA ngiyayifunda incwadi ngihamba nayo ku-chapter 5 engathi le ndaba ku-chapter 5 ayizwakali kahle. Sekumele ngenze njani? Ngiyabuyela ngimtshela ukuthi okay u-chapter 5 bengichaza lokhu, or u-chapter 5 umayelana nalokhu idlule, or ngiyithatha kanjani lento because yimi obhalile and ukubhala kwami le ncwadi ngiyoze ngifike ukuthi ngiyaqeda manje ngiyayipublisha konke ku-right yingoba ngi-ready ukuze nabantu asebebuyayo besho ukuthi hawu sijabulile shem ukuthenga le ncwadi ngale mali and iya-deserve imali engaka. Nomunye futhi ofuna ukuthi mhlampe mangidecide ukuthi ngiyabhala incwadi yesibili uyangichazela ukuthi hayi no sis la akuhambanga kahle ukuze lokho kulungiseke. Right.
Manje ngingayazi-ke thina le yethu-ke ngoba nakho siyenza la ku-YouTube mase sesho ukuthi siya-review-a ezinye izinto ayihlangani sesihlasela abantu abangayibhalanga nale ncwadi. Singoba nje nabo babuka i-TV show esibukayo. Ngingazi kodwa futhi ngiya-understand. Lizwisiso lelo ukuthi ngiya-understand because into engiyishoyo mina ngendlela engisho ngayo ngiyayizwa futhi ngiyizwa kangcono. Lo suke seyi-receive manje kusuke kuye nokuthi ubani mayelalela uzwa kanjani because abantu bayisho into eqondile omunye ayi-twist. Omunye-ke akakwazi ukulalela kahle hle ikhona leyo nto. So ngiyaliblame angiliblame nami ngiyaziblame futhi kodwa ya season 7 ngikunikezile impendulo. Nakhona-ke futhi lapho khona uzothi hhayi asizwa u-season 7 uyeza noma awuzi. Makuza u-season 4 and 5 and 6 kuqale kwaba ne-drama ku-social media yasiyabuya ishow. Makuza futhi isizini entsha kuzoba ne-drama ku-social media masiyabuya ishow. Yileyo-ke impendulo engikunika yona iphelela lapho. Thank you so much for your love and support. Love you. Ngiyabonga angiqedi i-support, ngiyabonga angiqedi, ngiyabonga kakhulu. Bye bye.